Je li znate što je to Higgsov bozon i zašto ga neki zovu Božja čestica? Sve to ću vam pokušati objasniti u videu koji slijedi. U zadnjih 70 godina fizičari su razvili jednu od najfundamentalnijih teorija prirode koja se zove standardni model elementarnih čestica. Zajedno s općom teorijom relativnosti, te dvije teorije opisuju fiziku, to jest prirodu, na najmanjim mogućim razinama i na najvećim mogućim razinama. I zajedno predstavljaju ujedinjeni opis prirode, najbolji koji danas imamo. Ta teorija, dakle standardni model elementarnih čestica, kaže da se priroda oko nas sastoji od 12 čestica i 12 antičestica, koja onda svojim interakcijama tvore svijet oko nas. Te interakcije, postoje 4 u prirodi, to su elektromagnetska, slaba nuklearna sila, jaka nuklearna sila i gravitacijska, a standardni model opisuje 3, dok je gravitacija opisana općom teorijom relativnosti. Ove 3 sile su čak danas ujedinjene u 2, jer su se elektromagnetska i slaba nuklearna sila ujedinile u jednu. Ono što je zanimljivo, ta teorija je opisana jednom jednadžbom koja se zove Lagrangian standardnog modela i to je u biti razlika između kinetičke i potencijalne energije i uz pomoć te relacije možemo opisati praktički sve procese koji se događaju u prirodi oko nas. Ta jednadžba koja ovako izgleda, mi smo je skratili i onda stavili na majicu i onda to danas ovako nosimo ponosno jer je to zaista jedna od najljepših jednadžbi koja postoji uopće u prirodi. Mi smo toliko zaljubljeni u tu jednadžbu zato što ona opisuje ljepotu prirode i simetriju u prirodi. Na primjer, ova jednadžba kaže da su zakoni prirode isti u vremenu, da su bili isti prije 5 milijardi godina i da će biti isti za 5 milijardi godina. Priroda se mijenja, ali zakoni prirode ostaju isti. Ona nam kaže da su zakoni prirode simetrični na takozvane prostorne translacije, to jest isti su ovdje, isti su u New Yorku, isti su na Andromedi ili bilo koje drugom dijelu našeg vidljivog svemira. Priroda nije ista, a su zakoni priroda svugdje isti. Isto tako, zakoni prirode su isti u svim smjerovima. U jednom smjeru, u drugom smjeru i u trećem smjeru su zakoni isti. Priroda nije ista, ona se mijenja, ali zakoni ostaju isti. I zbog svih tih simetrija, mi smo jako zaljubljeni u ovu relaciju, smatramo da je ona zaista točna i nikako je ne bi željeli napustiti i ne želimo je napustiti. I nema ni razloga da je napustimo jer smo je dokazali u nekim primjerima i do na 12. decimalu. To je najbolje testirana teorija u prirode. Isto tako nam ova teorija govori da bi se sve čestice trebale gibati brzinom svjetlosti i da ne bi trebali imati ni masu, niti konačnu brzinu kojom se gibaju. Ali istovremeno ima jedan ozbiljan problem, a to je da nikako ne možemo u nju ugraditi masu elementarnih čestica, to jest činjenicu da elementarne čestice oko nas imaju masu. Imaju zato što mi vidimo da objekti oko nas imaju masu. I zato smo se našli u jednoj dilemi. Hoćemo li prihvatiti i zadržati koncept mase, a vidimo da stvari oko nas imaju masu, ili ćemo morati napustiti koncept da je ova jednadžba koju mi imamo za opis prirode tako lijepa, simetrična, da su zakoni prirode lijepi i simetrični. Mi ne možemo napustiti koncept mase zato što vidimo da stvari oko nas imaju masu, ali isto tako ne bismo željeli napustiti koncept ljepote i simetrije prirodnih zakona. I prije 61 godine, 1964 godine, 6 znanstvenika, od kojih je jedan od njih Peter Higgs, su istovremeno došli do jedne ideje i rekli su da možemo ipak pomiriti ova dva koncepta. Da prirodni zakoni ostanu lijepi i simetrični, a da čestice imaju svoju masu. E sad, kako su oni to napravili? Ja ću vam to pokušati objasniti na jednostavnim primjerima da bi mogli zaista shvatiti o čemu se radi. Zamislite da imate jednu zabavu. I ovi ljudi predstavljaju ljude koji se zabavljaju na toj zabavi, piju kao pića, uvijek treba piti umjereno. I sad zamislite kako bi vi prošli kroz ove ljude koji se zabavljaju. Vi biste porazgovarali s jednim, s drugim, s trećim i tako dalje i prošli relativno jednostavno kroz tu gomilu ljudi. A sad zamislite što bi se dogodilo da na vrata u tu zabavu uđe jedna poznata osoba. Ovdje je to Margaret Thatcher, ali možete zamisliti bilo koju poznatu osobu. Ta poznata osoba se ne bi tako lako probila kroz gomilu, jer bi se oko nje okupili ljudi i ona bi se kroz tu gomilu ljudi kretala sporo, kao da ima veću masu, jer je sporije gibanje povezano sa većom masom. Ne, ona nema veliku masu, nego njena interakcija s ljudima oko nje čini kao da ima veću masu dok se giba kroz tu gomilu. I stoga bi masa ljudi ovisila o tome koliko su poznati. Oni koji su manje poznati bi se gibali brže kao da imaju manju masu, oni koji su više poznati bi se gibali sporije kao da imaju veću masu. A što je to Higgsov bozon? Higgsov bozon bi bilo kao da neko baci glasinu da dolazi poznata osoba, pa se ljudi okupe oko te glasine, sami ljudi, i ta nakupina ljudi bi se vrlo sporo kretala kroz tu gomilu.
kao da ima masu. Danas bi mi to preveli u ovakav jezik. Higgsov bozon je u biti posljedica Higgsovog polja i ta gomila ljudi to je Higgsovo polje, a poznati ili manje poznati ljudi krećući se to kroz tu gomilu u ovisnosti o interakciji s Higgsovim poljem bi se kretali ili sporije ili brže. A sama nakupina tog polja je Higgsov bozon. A sad jedno malo drugačije objašnjenje. Dakle, nama treba tranzicija ili prijelaz između jednog simetričnog sustava u kojem sve čestice putuju brzinom svjetlosti u nesimetrični sustav u kojem danas čestice imaju masu i putuju svaka svojom različitom brzinom. I nas zanima kad se dogodila ta tranzicija u svemiru i možemo li mi to izmjeriti. I to se otprilike može ovako objasniti. Zamislite ovu olovku. Ona je simetrična i kad stoji ovako u vertikalnom položaju, ona ne preferira niti jedan smjer. Svi su smjerovi isti za nju. Ali kako je ovaj sustav nestabilan, čim ja pustim olovku, ona će zauzeti jedan određen smjer. Dakle, zauzela je ovaj smjer i sada je ovaj smjer nije više simetričan, nego ona zauzela poseban smjer. Ali je originalno stanje u kojem je bilo simetrično. I zato mi zamišljamo da je na samom početku svemira situacija bila takva da su se čestice gibale brzinom svjetlosti, ali kad je svemir bio star miliontni dio jednog miliontnog dijela jedne sekunde, to je ono što mjerimo u sudarima protona na velikom sudaraču hadrona, dogodila se jedna tranzicija i svemir je završio u nesimetričnoj situaciji, jer se Higgsovo polje, koje je do tada bilo na nultoj poziciji, zauzelo jednu svoju vrijednost i zamrzlo su u jednoj vrijednosti. I danas čestice, prolazeći kroz to Higgsovo polje, interagiraju s njim, neke malo jače i imaju onda veću masu i izgibaju se sporije, neke interagiraju malo manje, imaju manju masu i izgibaju se brže kroz to Higgsovo polje. A sad zamislite i ovo, kad je sustav iz ovog simetričnog prešao u nesimetrično stanje, to jest kad se vrijednost Higgsovog polja zamrzla na točno određenu vrijednost, ova olovka je mogla pasti u bilo koji smjeru, što znači da možda postoji drugi svemiri u kojima je se Higgsovo polje zamrzlo u neku drugu vrijednost, u kojoj postoje čestice koje imaju drugačiju vrstu mase, u kojoj postoje neke drugi oblici, možda života, inteligencije itd. To je isto jedan od razloga zašto neki ljudi kažu da možda postoje paralelni svemir. I na kraju, zašto neki ljudi zovu Higgsov bozon Božja čestica? Ima li to ikakve veze s Bogom ili s religijom? I vi nikad nećete čuti da je mi zovemo Božja čestica, nego i mi zaista zovemo Higgsov bozon. Razlog u tome je što je jedan od naših kolega, Leon Lederman, jedan Nobelovac, kad je pisao knjigu o Higgsovom bozonu i potrazi za Higgsovom bozonom, želio je tu knjigu nazvati Prokleta čestica, jer nikako da je pronađemo i na takav način je htio pokazati da je jako teško potraga za Higgsovim bozonom. A onda mu je urednik njegove knjige rekao, ako je nazoveš Prokleta čestica, niko ti neće kupiti knjigu. Ajde ti nju nazovi Božja čestica. I on je svoju knjigu nazvao Božja čestica i onda je nakon toga prodaja knjige eksplodirala, ali razlog zašto se to zove Božja čestica nema nikakve veze ni s Bogom, ni s religijom i tako dalje. Iskreno govoreći, nama im nije baš previše drago da se to zove Božja čestica, jer onda ljudi imaju krive ideje o čemu se to točno radi. Ali s druge strane, kako su se ljudi zainteresirali za Higgsov bozon, jer su mislili da to ima nešto veze s Bogom i religijom, onda kad mi već dobijemo pažnju, ljudima objasnimo da nema to veze niti s Bogom, niti s religijom, ali onda im objasnimo što je to Higgsov bozon, zašto smo ga tražili, kako smo ga pronašli i zašto je on važan za naše razumijevanje prirode. U nekoj od sljedećih epizoda ću vam pričati o tome kako smo ga pronašli, kakav je to bio put, to je bio jedan od najvećih i najzanimljivijih znanstvenih eksperimenata i rezultata u zadnjih možda 100-tinjak godina. Zaista jedno čudesno postignuće cijelog svijeta ujedinjenog oko znanstvenih ideja, ali o tome u jednom od sljedećih videa. Za još više optimističnih znanstvenih videa zapratite me na društvenim mrežama.